Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Ubururu. B. Umutuku n'umukara. C. Umukara. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hanga rero igisubizo cy'ukuri ni B. Umutuku n'umukara. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: A. Umweru. B. Ubururu. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hanga rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ubururu. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: A. Kilometero 25. B. Kilometero 70. C. Kilometero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hanga rero igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hanga rero igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Hanga rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: A. Iyo ari mu nsisiro. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hanga rero igisubizo cy'ukuri ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Amatara maremare agomba kuzimwa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi kugira ngo mudahumishanya amaso nk'abayobozi. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga 2 birabujijwe aha hakurikira: A. Hafi y'aho abanyamaguru banyura. B. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. C. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndasubiramo: kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga 2 birabujijwe aha hakurikira: A. Hafi y'aho abanyamaguru banyura. B. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. C. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hanga rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Dukomeza n'ikibazo gikurikiyeho, kiragira kiti: nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira: kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: A. Santimetero 50. B. Santimetero 30. C. Santimetero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hanga igisubizo cy'ukuri ni C. Santimetero 40.
Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: a. metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. b. metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. c. metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 150, no ku manywa igihe cy'umucyo mu ntera ya metero 20. Igisubizo cy'ukuri rero ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko iki kibazo ubutaha nikigaruka kitazagutsinda. Za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije, amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: a. amatara abiri ashyirwa imbere. b. amatara abiri ashyirwa inyuma. c. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ndasubiramo: za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije, amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara agomba gushyirwaho ku buryo bukurikira: a. amatara abiri ashyirwa imbere. b. amatara abiri ashyirwa inyuma. c. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga, hatarimo makuzungu. Niba utararebye video yabanje ibintu bya makuzungu na za remoroki narabisobanuye, ujyeho ubirebe. a. toni 12. b. toni 16. c. toni 14. d. toni 24. Igisubizo cy'ukuri rero ni b. toni 16. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa: a. abanyamaguru. b. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa: a. abanyamaguru. b. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri andika ku gapapuro ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru kandi yagenewe n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibigomba kurenza metero 11. a. ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. b. ibifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo. c. makuzungu. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo: uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibigomba kurenza metero 11. a. ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. b. ibifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo. c. makuzungu. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha si igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Uburebure ntiburenza metero 11 ku binyabiziga bifite imitambiko 2 cyangwa irenga.
nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahure tungahe? Iyo bavuze uduhanagura-kirahure ubwo ujye wumva swiglass. A. 3. B. 2. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahure nibura 1. Iki cyapa gisobanuye iki? Aho batelefonera. B. Isangano rifite ishusho ya T. C. Inzira idakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa rero gisobanuye ko ari inzira idakomeza. Igisubizo cy'ukuri ni C. Imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. A. Ahegereye inyamaswa zikurura. B. Hafi y'amatungo. C. Mu nsisiro gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha iki kibazo niba kikubaza ubutaha uzasubize ko imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubwo uzasubiza ko igisubizo cy'ukuri ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngaruramuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. A. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B. Iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. C. Babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwabo bakabona iby'ibara ryera. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero ni C. Feri yo gutabara. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha A. Ahegereye umurongo ukomeje. B. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukikira. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura A. Metero 100. B. Metero 200. C. Metero 150. D. Metero 250. Ahangaha rero amatara ndangacyerekezo agomba kugaragarira nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150. Igisubizo cy'ukuri ni C.